इंग्लिश तरागा तरेट की मिस मणिपुर की फर्स्ट रनर्स अप गोटीमयु प्रियंका की थवाल कैम सिफाई खोंग अहानबीद लेब युमदा अयुक बोम अमा थनम लेहरी प्रियंका सीबी सेरक पीरगनी हाइन अयब सिरोल अमसु थमनोंखी थवाल पुलिस की एसडीपीओ ओइनाम अजीत ओसी सपम इबोम साना लुसिंगदुना बोम एक्सपर्ट ना बोम मदु लौखटख्रेरी महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार महाना तोंगलप प्लेन बारामती एयरपोर्ट लैंडिंग तौनब होनबद कायख्रे अजित पवार यावना मियोय तरुक पुखलकपदा लोइनमक सीनु पुखलकले हैब हॉस्पिटल अमगी पौदम अजित पवार की खोंसत असी बारामतीदा जिला परिषद इलेक्शन के मरी लेना पब्लिक मीटिंग मफम मरीद वा ngangnanagidamakta satpa खोंसत अमदा हारिब लेबक थिब थाउदो असि थोखिबने हैरि अमरोमदना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा न्यू कैथल मानमी पुलिस स्टेशन कोनबा सेजंगदा कोतुना कोखिबा बन की खोंजंग संगसिन बाउख्रे कोतुना फोंदोरपगी वाफम अमा लोइना ngara नुमिदांग सखिबा पब्लिसिटी अमदा मखोइना लाउखिबा वाफम सिंगदा मियोय सिंग सतोक्सिन तौबा अमसुंग गारी सिंग थौरखिं तौबदा अथिंगबा पुंथिंग थिंगले लोइना दुकान सिंग बाजार सिंग अमसुंग बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट सिंगसु हाइरिबा शटडाउन सिन कोनसिली गारीगुम हाइरिबा सिंग सिदा इंदबा मियोय सिंग द अकनबा एक्शन लौगनी अमसुम ngakpiba lairoi emergency खक्तमक अयाबा पीगनी हाइरि ZUF ना वाफोंग ना पोपी यांथतुन युम सिंग मै थाखरी पोपी यांथतपेगी मिंगदा ZUF ना कुकीजौ मियाम द अटैक सतखिबनी सुग्रुप कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की सोनुंग सदर हिल्स की मनुंग सनबा वाफोंग एरिया द आइन कायना थरंबा पोपी सिंग यांथतुना मदि मफम मदुर लेरंबा फार्म हाउसिंग Zirangro United Front ZUF na may thadun mga takankiba. ZUF ki Ministry of Information and Publicity na thadurak po chirolamada Zirangro inpuinaga miyam ki layriba essential territory singda ain kaina poppy cultivation narcotic trafficking amadi illegal immigrants singna niyam gi wangmada lam khopsin bagi mayukta leptana akanba campaign chatharakli campaign asigi saruk am oina matam kya gi mamang digi kyarak hana Kangpokpi district Sonung Sadar Hills ki manung sanba wafong area da ain kaina land encroach tawduna poppy cultivation tawbi ki thaba adu lepna ba khangalambasu makhata na lam khopsinduna poppy cultivation tawbi ki thabak sathaduna lakhiba dugi mayokta ngarang haibdi nahanung thilpung 12 minute taraga mangarom taba matamda poppy cultivation tawbu decision naba tuan ba material sing yauna farm house amadi farm kya mai thaduna mangan takhan khibani Sirol makata na hairibara Zirangnung inpuinaga miyam danatana yellow missing len sing niyam la na lam khopsinduna poppy cultivation tawbagi thabak khudak tagi lep kadabani indigenous miyam gi len identity amadi future kaidongai da negotiate tawba yaroi hainasu akan bo apam phongdokri nakala maromda ZUF na poppy yanthatuna yum sing mai thadoktuna mangan takhan khibagi thawdo odu yaning daba phongdoktuna India lenga ka suspension of operation su gi khuyek pinariba KNO amadi UPF na ZUF na sathakhiba thawong asi poppy yanthatpegi mingda kokizo miyam gi mathakta atamnana attack sathabani haina ZUF ta maral sirakli Koki National Organization KNO amadi United People Front UPF na puna khuyek pidum thadorak pachiro lamada Kangpokpi district ki ke sonung da leiba yung kya mai thaduna mga takhalambigi thawdo du masagi ta khanba nungsi sanana hingwinabigi apamba leitaba sina sathaba thawamani ZUF Kamsan hariba group si tampaka madi leinaba group amane poppy yanthatpegi maikhum uptuna kokizo miyangi mathakta ZUF na atamnan attack sathabani haina phongdokladuna thawdo asigi matangda makhata na pamdaba thawdo wathok sing tholaklabadi madugi daita ZUF ki na pugadabani haina phongdorakli Panmaya ZUF na satakhiba thawdo asibu yaningdaba phongdoktuna Koki Militant United Koki National Army UKNA na thadorakpa sirolamada thawdo asi ZUF Kamsangi Shijinaduna NSNIM na sathaba proxy war amani haina NSNIM gi mathakta UKNA na maral sibustiro lamasu thadorakhiba lekrabani nakala maramna Koki NP Manipur amari United Naga Council gi president ni nakuyek piduna thadorakpa sirolamada thasigi kungatrukta ke sonung village ta Zirangrong United Front Kamsong group na yumai thabagi thabak sathakiba dubu condemn tawraduna miyam ingna singna leinaba khangali community ani gi miyoi singna khana sainabagi thabak satharoidabni social media tabada nungairoidabu wahiwata sessionaduna aranba paw sandoktuna community ani gi marakta nungainadaba hawgalakpa yaba thabak tawroidabani January 13 ki thawdo aduda
असो अपन नंगहौरबसिंगी अवाबदा सरुक यारी हेनसु मखा तारी रशिया की ड्रोन अटैक मीरोन भी अंगांग यावना मी क्या सोखरे यूक्रेन की खारोम लेबा ओडेसा सिटी रशियन फोर्सेस न यामना कन ड्रोन अटैक तौबद अंगा अनि अमसु मीरोन भी अमा यावना मियोय कुनगा हमदोय सोखरे हाइरि यूक्रेनियन अथॉरिटी सिंग फोंदोखिबगी मतुंगिना रशियन फोर्सेस न ओडेसा दा ड्रोन यंखै की मथदा कापसिलखि मदुगी मनुंग ड्रोन खरदी इकुई कुइदना रेंज अमसुम स्ट्राइक पावर अपग्रेड तौखरबसिंग नि हाइरि अटैक पावर ग्रिड टारगेट तौखी अपार्टमेंट ब्लॉक मंगादसु पोखाइबगी थौदोक थोकी हैना ऑफिशियल सिग्नाइखी रशियाना सिगुम अटैक लेप्तना सथबा सिना डिप्लोमेसीदा यामना अकाइबा पीरी लानसु लुसिननबा पार्टनर सिंगना कना होनाबदा यामना सैथिंग पीरी हैना यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ना फोंदोखी एनालिस्ट सिंगना फोंदोखिबगी मतुंगिना किलोमीटर लिसिंग अमरोम सांगबा फ्रंटलाइन रशियन फोर्सेस नुसुब लेपाक की सपोर्ट फंग यूक्रेनियन फोर्सेस का लान सोनबद यामना अवाब मायोक्नरबसु रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लाल लुसिनबगी उपाय थीबदा थोइदोना पुकनिंग संगदि हाइरि नुसुब लेपाक सपोर्ट पीरिबसी तमना तमना हंतकीगनी दुगा रशिया की अटैक यूक्रेन की लनब नोंगमदि सोइदना कायरकनी हाइना पुतिन थाजरी हाइना एनालिस्ट सिंगना हाइकि यूक्रेन की एयर फोर्स ना फोंदोखिबगी मतुंगिना ngarang ihing Russia na drone chamaga humfuga mga kapsilaki madugi manuna kunga mga di air defense nan thoktuna target jawna paisin khiyari Ukraine kaktuna tana Russia su lan manung sita drone technology yawna phagal agli eduga drone sijunabigi mawong su haibi yamna hengalahari tha asigi anganba sarukta Ukraine gi defense ministry gi main intelligence directorate na phongdokhibagi matungina Russia na makhoi gi anawa jet power na kapa Zeren 5 drone ahan boy nisizna bokre hairi tongan tongan lamda Myanmar ga mateng hena pinaba darkar oi Pakistan Prime Minister Karbar economic education culture yauna tongan lamda Pakistan amas Myanmar gi marakta mateng pinabigi sang pakthok sakthok pa yamna maru oi haina ngarang Pakistan gi Prime Minister Shehbaz Sharif na phongdokri Shehbaz na wapam asi Myanmar ki Foreign Minister U Than Shwe ga unabada phongdokhibani Foreign Minister na mahakpu taram OPB ki thagat phongdokladuna Myanmar ki leadership ki yepa pauzal pirakhiba du sutamki Myanmar na Pakistan na interest manab lam kya da mating pinaba pami hanesu U Than Shwe naiki U Than Shwe na Shehbaz Sharif ka unabadu da Pakistan ki Deputy Prime Minister amasum Foreign Minister Ishak Darsu sarok yaki namin mari ningi khongsat oina lakiba Myanmar ki top diplomat asina daraga wari sanabada leba ani sigi mari hen sesinana na yana khiyari Rishikant gi mingda Ganwin thang hau kip yaholak pa yaningdi January kunga mathogi numidang chuchampur gi mapam amada kuki khulai pai bisingna nomaina kaptuna hatpi khraba kaksing khona usan makhong laikai digi mayang lambam Rishikant gi matangda Manipur lenga ki commissioner kam secretary home and Ashok Kumar na thasi gi kunga homdoi thokpa serolamada mayang lambam Rishikant gi atop maming gemin thang haina hapsilakpa bu Democratic People Fronts DPF amadi imung manung gi miyoising akan mamonu yaninda ba phungtorakli DPF Women Wing gi mihut kangbu woman laikhidraba mayang lamam Rishikant gi kaksin khonau usan makhong laikai de leba yumda satuna awab phungtoki awab phungtokpa dur saruk yakibi DPF Women Wing gi General Secretary Premita Devi wahengbam na hai January kunga mathuri kuki khulai pai bising na mihathi na hatok pikraba Rishikant gi mihat asi akan mamon condemn tawi Manipur lenga ki mari lainaba sing na senari bising athubada phaduna sapsa serak pigadabane hari Samu Singh attack the Miyama City, Zarkhan gi Bokaro district Samu Lamsa Singh attack the Sahi Kungatare Suraba Miyama Sikri Haina, official Singh the Fondok, official Singh Duki Matung in a Taudo Nahanomidang, Bokaro district ki Mahuwan police station ki Manung Sana Laiva, Darhabi Kunda Tokibani, district forest officer Sandip Sinde Nike, Samu Singh Aduna Maki Yungi Paklang Nam Kaidun Sangaga. Karamsan Soren ko bami attack tarong kibani thaudo odur ma khudak ta sikhi hena phongdok laduna sindian haki postmortem examination gi damak ma ki haksang government hospital amada thakri laikhidrabagi imungda khudak ki waiba mating oina lupa lising kun ga manga pikre madi wat horiba compensation gi senpam su darkar oiba procedure loraba matungna piraga hena sumang phongdokli